mwalithiria wa Miru TV jumaine kuni titana mbere boya iri tariki 24 mweri ni weli mwaka ni ngiri yeli 26 kankwate uweni kirinteto cia Miru TV ugoro bitawa Chiri Babu na mwana ile wa mathithio ni Paul Ngojire na tukiambiria nteto cietu musiasa Edwin Kiongozi na athombete bunene atongoria baraba upinga kiama kenope kiongozi awete asia atongoria bake siasa bakona manya ya kusiareria kethira bari na biama biri na manya na uretie atongoria ba kuma nterece Kirimara kuyika kiama kekenope mwandiki wetu wa nteto amutugio kiambi no banganiti riboti. Musiasa Edwin Kiongozi na umerete atongerea kugane bakorwa na kiama kia nope ugitongeretwe ni mubungu atigania East Mporo wa Buri akimure gukacaga kanda kwana ate gwitikiria kuthira kiama kia nope kirigereria kuthondekwo gwa kiama kimwe kia rugari rwa Kirimara twatinda gwikanira pressure wira mheshimiwa Mpuru na atharia kiama kia nope muchore okwa wira mheshimiwa Mpuru na bati kwa kunenkanira kiama kana kutharia kiama kia nope mheshimiwa Mpuru wa Buri ukeja kura nope na arua kinyago kwa politically mheshimiwa Mpuru ukeja kurekeria nope ukeja kutharia nope politically ukwa gisiasa gintu kira gigwikirite inya ni kiama na harume bare aria na kiama gachagwa na arua gintu kira giotuma Gachagua manyomba ni DCP gintu kira giotuma Kalonzo manyomba ni DCP gintu kira giotuma Matiang'i na Uhuru Kenyatta na antu bange baria ni political parties mheshimiwa Mpuru wina kiama wina inya nonto wina kajuga we muro munene inde wina kajuga gautaira Mumiru roji akunda kuringana na Kiongozi atongerea bakirimara wamwe na Miru babwirite kweja amwe na kuigika kiama kia nope one kenda bakomba kuringa metha kiri gwitia kigai giake kia kinthiguru itotigia kwanganga itotigio chetha kura cietu batu itwaria na William Ruto twina kiama William Ruto itomu support itonga two term lakini itwaria na William Ruto twina political party anto beto ajumbe ba Miru atongeria ba Miru itwarie na William Ruto twina kiama itomu support ODM ikimburundi base non to bwa political party gwita ODM kiama kira kienge gikanjwa ni William Ruto any political party igeta kiri William Ruto be kiama ti muntu individual non to bwa tonya thirikari ne buri muntu individual bukengwa ko inkoromba Miru itwete kiri William Ruto twina political party ituite tu negotiate na William Ruto twina kiama muchore wetu ena kindiki lakini it is not enough tuite ki William Ruto twina political party tuite ni twina kiama gietu kira tukomba gwitetera kio no ndo William Ruto itarejete akambia kuthija mirengo akambia karanthe na biama niki no ndo bukwenda William Ruto akaranthe na batu tuli individual itokarende na William Ruto twina political party itu negotiate na William Ruto no chore bwetu twina political party niki no nto bukwenda tukaraja ng'ombe cietete kuthinjwa tute kwithuganiria tweta tutonya thirikari-ini tucoka tuthithura tuthithitwe thai twanenkero waziri umwe Nkuruki Kiongozi na umerete mithikali nturi na bubone kumana na miario yawe ya kuthumbia waziri uritingo bwa mwingi Geoffrey Ruku ukeja kwithira kira giokweketha ni ura rukwa ku protect deputy president wetu ukimuruma ankwire mithikali nturi mwanya waku na waziri Ruku yo tuku na muthenya Ruku ene heshima ndene community ire umite Ruku ene heshima ndene Miru Ruku ene heshima ndene Kenya yonthe no ntunento murume wena discipline na we composite na utethia Kenya utethia president William Ruto na kithula kindiki kenda bomba gwitira antu betu nguki gintu kira Ruku ugire kaugire bwega augo keja kwithira tu antu ba Mount Kenya East West yeto support gatukagita kunuka batwe tukarie kura cietu na jo wiju musimamo wetu no nturuko Kiongozi wetu Ruku mutongeria wetu Ruku na kugwatanira na antu betu ba Miru uti mwanya jo Mwembu Mutharaka na Mumiru tiri antu bamwe ko mithikali nturi na atongeria babo kuwa Ruku na go protect kithura kindiki eti nontu itangugi ari waziri Ruku na right ye kwaria nontu Kenya we believe in democracy we don't live in a banana country kiripotera Miru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbeta Mutugi wa Kiambi.
Ibaya sana mutugio kiambi no ntubari botu na njira inkinyaniro na tutana mbere na nteta sietu na we mubunge wa Mwekuru county ya Meru Elizabeth Karambuka Ilemia na gunite maskuru na sanitary pants araki ariata ririti madina yara na bari bakilukaira no ntubo wa sanitary pants ntubotuma bakona mauya kurio na kinya mirimo mwandiki wetu wa nteto MC Mutonga no banganite riboti. Muthenya jwa narua mweshimiwa Karambuka Ilemia nombite kwithirwa aina kiatho kinene aria akoraunchaga mantu ja kweja na taulo cia utheru nicio sanitary pads na akiaria nombite kwithirwa akigo families inyingi kana na baba ingire bomba kunyirika nontu bwa kwithirwa batena uwezo bwa ukinyira nontu bubuka batonithia magerione ona guciithira antu ai. These sanitary pads, we are fighting a silent crisis. A crisis where a girl misses 4 or 5 days of school every month. That is almost 2 months of learning lost in a single year. We are here to say, not on our watch. Not on our watch. The weight of poverty is GBV, teen pregnancies, HIV, even FGM. My daughters, let us speak the truth. Let us speak the truth. You are told, you have your mentors here, your teachers. Sometimes we are not able to tell our parents. I'm talking to the girls. Because sometimes it's your daddy, sometimes it's your grandfather, sometimes your cousin, and they need to protect their own children, but at least you have a teacher. There are very many lady teachers, somebody you can choose to go and talk to. Even the male teachers, they are responsible people, even though I heard you being warned, they are all suspects. But you have very many female teachers. You have pastors in your churches, your aunties who you can trust, so that we do not hide any person who breaks this law. So, andari nyake Meru kenda twana tutakaminya randa mwa. Madam Joanne also said that you needed sanitary towels at the desk, at the gender desk. Na towa gender te aka Kenya rume babweri with those desks nyama kuga ni mukokwani ya undamani. Na jau nicho ndaikia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mutonga nkiripotera Meru TV. Ibaya sana MC Musongano nto bari botu na njira inkinyaniro na tutana mbere na nteto sietu na bwantu pa mawathe kuma county ya Meru batongoretu ni Lusinkadha ni bakuromba bunge ya county ya Meru kutenga kigina kia diapers ya ntu ba mawathe arapo wite kwa diapers ni gutumite nja ili kumenyera ntu ba mawathe karemwa wika utheru aranende bo wite diapers ya batetheria bonene mwandiki wetu wa nteto Mutugi Okiambi nowe na ripoti. Batongeretwe ni Lusinkadha mwerekera wa gikundi gia Kiengo Women Challenge niba ikinyete kire mbunge ya kaunti ya Meru na iromba kire MCS ba Meru kwane ba gutenga kigina kire budget ya mwaka twitite gutungatira antu baturaga na mawathe. Diapers yeu imwe ikosta over 100 shillings. No kuona na pad ni chiringi 50 na kwenye 4 tukona kwena disparate nini kwena disparate ya huko ina mwanya munene sana na ibo ntoto kuromba batwe boto tetheria ubo hakikisha in our next financial year boto kirete budget kenda to amberiria kurera antu babe to diapers. It is really draining the family financially and emotionally, so tutokare amantu amaingi batwe iyo petition tukuretete na botuone bwelewe nyimbi to harasia mya to turonere to kare akwireta mweshimwa bote menyimbi to kwariria kuringana gikundi giki antu ba mawathe ne bakurukagira mathina kathumba nya antu arume baraba na severe disability manto ya incontinence no tubatumba kwate la nyama umo kana kioro kinyabo no benda diapers but we are specifically to ya no to diapers every month
ira mwana omwari kana mwekurura wina ulemavu aethaira akisienda na they are expensive na asiari ibanoa imanto yau na it is very expensive ne kudreninya family so batu turetete petition iruare kiri assembly yetu na to yato bweleza mathina yara tukulukaira kenda bombo to allocate na budget MCs na boruterene rwao bakiamukira irombariri ni barombete atongere bamatora gutigirane bakujukia ndata ya antu bari na mawathe maturene na kinya guciandikithia na ikundi kiri thirikari nikenda bakomba gukinyura ni utethio bumanagia na thirikari. And the feeling that you have, we have the same feeling. We may not be affected directly, but indirectly, all of us as a community, we are affected. So we are ready to support your petition to the last letter. Niromba that then ya county government twithire twina antu betu baraba disability bandikitwo ni thirikari kana te sasa uloi kenda bwethera bwandiki ni thirikari kana county government rutere ne rwa social bukethira babu ibubuito cho antu baraba na mobatu bukethira ibu chamanya na families boachieleza bukeleza family u the reason kana sababu batebwiri kwethira baichitha bakitha nabo propaganda kana ke budget mama yetu tutaangalia Antonio Lontomena nimeenda through na najua because I sit in that committee na tunyabange ba MM to sit in the committee tutenda chetha mantu yo kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Sietu hakari na Toriba Kabosere Thuri na Stinja Muringene sio mbunge kia Igembe Centro bari na kuirua kwinge nontu bwa stima ukinyanteru haraba kia rebo wete batu irebeterete stima kwa nkulukia miaka 30 nendine basoketi nkadho cia mwanya kiri mbunge wonda nikili nontu bwa kuyuria mawirane mwandiki wetu wanteto kuma milio ya Igembe murithi waba na wikira kirore. Akali na tuli bandene ya Kaposere ni ndene ya njia antu ja kuizi kene ya yuta tena kitare o amwena akali bastinji ya Muringene ne baumirite na kugurwa kukunene ni ondu bakwithura boku mande yombero batona stima lakini egitenere mubunge wa rutera ruru jendan kiri na riketi wikinya kuna stima na ikingi biriketie guturwa ndigorone are akaliba batiromba kuingira gikeno kiao kwa sana no ntu akora to ai mwasimuwa stima na ikingi to wakina marine boyolanire lakini za ito ore tumutara tukona ngayo ntu rekingi na to tugira tukunyo mwangi kwanjira ruari nkuona ibie yere nkuona ikingi bie yere wanta kuona stima to nacio aturi baba kiaria ni baugite bo ni bethirito bena thina inene mono ya stima nundu bamwe bao ni bakwariria bakiugaga ati kinya barabara kinya ati kinya barabara ciao ituraga na mugundu egita leonde ne bethara bali na ogua bagikuruka banki bakiariragiria kinya nyomba ciao ira bakire iraga antu bagukara nundu ba mugundu kwithura gutina stima nontu bakwirwa ruare nontu stima ito wetereitare raya nyare mwesimi waronge ari kuno twatura project cia itureteri transformer itureteri tokinya lakini thai tono twakorwo nontu iturare yetwa Muringene na Thamare tukuretura stima ngekoro na family cionthe bakuritwa muri oyo mautata mongo pero stima cikin terengi cionthe batu tugia mundu ni ntando kia to atasha ende tuko no ero kwa kile batu yo tutam te onge to kwa batu na kwa kile ni asanti no to kwa tere stima no to kwa no ikingi to stima igeya tia kwa kumeita renda tia kire tina miaka umwanja antu be ya bagenda kinyo kombora kwa tuika nyumba batikombora zitena stima na kwa tugende nyumba tienda ngoe lakini azitena stima no wakombora ende bingwerere twena kuchogeria marungu kadho nkawa kele tu tam nyo ntobo kinyi stima ntoreto na nyumba kwa kona ngoe
kuiruko kunene na ntuba mwesimu wetu ndani kile mwesimu wakua na gathithia na twaindire mantu stima arua akuluka stima antu bonde bakanyu stima nyamuringene stage rongro etwe kuonde na mwesimu na wajuritia ntubu na ntu mwesimu wakua na eka ko utwa ni mwesimu kanya tulitele ngwira sonde awire na ntu ntukinya mwate ingeke yala yonde aritie itho no ntubagurire na antubarwe ruongo rwetwe baba mungekura ituonekera kire harake kithare na bangi bamugira kure ta unegeto kira thamare na kinya kira kire ara mabureruri na kinya kya ntunguru ibo ya turi ni ntububu akira apurikanire ona ategwenda boria ringe na ntandikira au operation no rende ne yegembe centro kurita ntandikira no tayanga nandi bakuromba mubunge ojo kila stima iji na ciakane nonto nandi ni kingi ya kibikinyite indi ni barombete kuona kinya transformer ni kenda bagetikia ati bali na stima weya bara ba county bakwenda wisiri kanya stima katu stima isi ambireria ita na iro twerero transformer eko lobet mheshimiwa Kiele kwa hivyo hata mtu county ya kusiri kanya stima hii stima hii twarombera kuume itara mwasimu wa kovai tukare itarera ya muno saidia miaka 30 tukira waigea lakini ndi tukuona dalili kweli chomba kwaya nende turasiboma itoreterewe murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe Kaposere stingy ya Muringene Kirekana na uturinga sarumu iko mwanka isiyo mbunge kia Igembe South haraka riba munyariki na KU ndi akasio banda manete na ntobo wasia stima ntere akariba bakiaria bugwete mwana wekirwa mawirane nkabone thirikari batina stima nteru kana ne bati nyuma akeweti na mbrenende akaribani bakuromba mubunge wa John Paul Mwirigi kotira nteru sirina stima mwadiki wetu wanteto kome wa mutia na kulikithia Imodhoro na marakara ya karina turiba munyareki na Kimeyo na ziontura ile akachio ya Igembe South baituritie na mudhoro kumirukira stima iraba kwa ni umono dhoni nabo batura kuringa kura na wikirwa mawirane ya kudhariru erunture nei na bubuta kinya kwa baturo bwetere ya kuya kwa Jesu na romosa inakingi ndana mundu akwao mundu akutore sima tenge kalamena kenda isainao na nika mwambe tatu tanda kusaina ndana mundu akwanda kingi sisi ndio batai na manga dare sima kuona kana tawateresia kaome kuma munyareki na batu ntore munyareki tutere to na matene maingi sana kumande yera amba tu te grato na stima kinyana bantore bedene yakubwede kinyawo mwakira stima isi ya John Paul na twara stima kubara mshamana kalamene lakini na yera atwa stima jam nyalo kina cheki melo lakini isi ya yera moja tawaji hata mnyalo kiata kiata mjeba kwa mwile tunajua matiana kanito kwa kanwa bado na watoto tuwa kitakene kingeba gaso kala tuye na goro au bado watoto tuwa keunduna tena vitu lingakula kana hata tutelinga yeso mbeto Joseph Ndande kuma ntora mnyareki dire jentuga batyo konto koto riga keunduna kezo kusaidi na neko to abure mwasimi wa watoto na koramwe ya goni ndare bokoro mwa wa mudura Burundi nyende na kana ya bora ntara kana kanya ko myambere itoro baba inaraba ku wakiri mutaratara your last mile connection na yukinyi tentore na bai mwanke kalameni babu wekirwa kuo endui bakone akaba kwa dholwa kama mwesimiwa John Paul to are na mutsamani ara kalamena etoera stima sia ajua stima ni share de sia kalamene tunyareki lakini yaji tan tukwera stima sia njia wekirwa ikingi bya torwa stima sia wetu to aria to era transport mayeto ereo lakini ekalamene ekoya yeto transforma nene tona itwa aero stima lakini yote stima si achinya naye to aero stima sireta saindi sia kalamene na sia mwile
na gwacoka gwatuĩka no gwĩtuĩka stima ciato ciumĩte sendi cia taĩ na gwĩtuĩka kuma weta taĩ distance yani we kilomita 4 kuma weta Kalamene kilomita 1 stima ciumĩte Kalamene icio ibatio tokinyelana kana teto wetu nĩ tũmĩkĩmba ũtũmantumwa kĩrĩ mũbunge wa John Paul Mwirigi kuona bathiatathiatilire atiile nĩ bakunaũkĩro ya ntũra ira ingĩ kenda biashara ira cionja pio mwena yu itumaira stima ciomba ũkĩra thirikari yetu ya kaunti thirikari yetu ĩra nene tondu batu nĩ tũkumia na kura batu ntukwetu ikaia tũuaye kura twathura William Ruto twathura John Paul twathura Kinyau ongia babangoteke emucie woni taromba atĩrĩ ito kariba Munyariki itwalelwe into bieto ito nenkero totento tuonete mĩaka 8 batu tukaurwo mĩaka 8 otebio tuonete otebio tombotala mimi kutoka 2017 John Paul alikuja akiwa ameweka kebulano hivi akiamua sisi tukampea kura zetu kwa roho safi kabisa na tulikampea kura akatoa atatuwekea stima na kusema mimi msema ukweli akutuwekea stima kutoka 2017 sasa hivi na sisi tunamuomba kama yeye anataka kura 2027 atuwekee stima peke yake. Huku kwetu hatuna transformer ilienda panda za Muile. Sasa mimi nauliza hivi, sisi huku kwani hatupigangi kura ama? Yes. Huku tuko na public kama shule huku. Kwa shule zetu hatuna stima, tuko na watoto huku. Huwa wanasoma na ile inaitwa tawa. Tandrekera. Sasa mimi nauliza hivi, mheshimiwa uko wapi? Tusikilize huku Mnyariki. Nkiripotera Meru TV ndi nturene Munyariki wa Kachie Gembe South mbeta wakome wa Mutia. Na riboti ya kome umutia ni etwakanya kakonoka kambike miruki anunu na mirimata insokerete na anteto onkeluke. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places.
nonto bo bukaraga ugeni matone jaba ingi ati Meru ni gichiariro kia mburuthiro na gikoriro kia wamba bwa ndethia Eru Manyama Kongo Kaba Mwanka Isiolo Samburu Laikipia na Meru ntwero chia nkururo chong'achio niremete tiotongeria bwa kaunti iji ende kinya thirikari nene ni atachiake kwa mbere na nyuma na iria nthaka na mirani na mathaga jachio hanura kikorithi bwa Meru okaora aitwite murithi okairiri nowe ukathingithura nkoji ya urithi Meru kumenya jajonthe gwatanira na mutugio kiambi kwambiriria thaa 1:30 cia ugoro na thaa 3:30 cia utuko Jumatano iji mwanka juma Jeko Meru TV bochwere kioria nkoji ya urithi Meru. Tutaboita mbere kurumira nteto cia Meru TV na tutanambere na nteto cia mubunge wa Isiolo mbunge Kiatigania East Mpuraburi na atetheretie nja yariete mwadhathi kuma munju wondi ya Mikindori kutukuriera nduri ya cibitari rira njera remini kuria nja ikiaria yuete cibitari ni rarere kwambiriria mutaratara yo kwendeka munda ko karanika pointi itandatu aranendi basokiretie nkatho kiri mubunge Mpuraburi no tubobarira iranduri arabakuwa pone barare bari ukinya muthia mwandiki wetu wa nteto Adams Muturia wathirinja no ina riboti baibangite kuya kwendia pointi utwenacio kenda bakikabera ndio pointi ira bakuya kwendia ni ithandatu na bakendia tingi twenacio mwanka u ndina na banyumeko be skuru so nyama ga kwendia tukwachokora kabaki bakamba so unaomba tukuromba tutetwe Nelen Muthoni mwaro mbere wariti mwathathi kuma ntura ya muju ndene location ya Njuki wonde Mikindori gicumbe gatiganisti orantu kuinkaithirwa mbere kwitha gicumenda na nyumba cia nteto na kumba kwitha kirira ntoba ndibo bwega kumba kwitha ibatetheria kaunda koka pointi ithandatu gatikumba kwithira kendua nyuma boko mwa kwithira bakirambile cibitare ino ratwira itu kaitakara ya ndwambe kuone bari manzeu na ndekiriro kii gitwikite keno nyuma mubunge wecigo mbunge Kiatigania Mpuraburi kumba kwithira kibonto bo na kumba kwithira ikinya wengo muchiu na kumba kwithira kibarira mbile cibitari Mpuraburi akiwa na ibetukira ka family na akiwa teketikire buru mwa kuromba kwithira gichuna kaundaka nonto ikonkai na kono tena ntwanga mbika kwithira gita mwe kuri ntuka narwa mbia ciande kurea na munda utendwa na Kimeru kwa kawa mtu kambio ikaba mtu ndeko na kiroke mama kirira ndo mwaro wathi na benyo ndo no mwangambe ndiye mdoju no mwangambe burire mbecha ndike mtu kedwa na ndiko ra mbecha 125,000 Kenya shillings ngiria gana ya mirongole na ithano ndikuria na cie cibitari kila kina mane betabagire taito ndidi message ngwana kebekeranga nikenda taito ndidi yagirwe Bairo tito edrari aliko iri aya ebo tukona kwera antu pronto abre ro gozo mutia ninyo makara dina de moyo ata vianto bonde ko mama botira ketarimo kaina ko tarime na okerie na baku kuringana na family barua bomo kai barare baru kinya muicho buru ende ibethirite bekena nyuma Mpuraburi kumba kwithira kibono kyo kumba kwithira bakingwa bakyo baratiere kumba kwithira betu ikachokora nyuma kaunda ko kethira kakendwa ende bakwa mwanka thai bakethira bakiona toro na kuria boya kuwa iboya no ntubo mheshimiwa kuleta mutio mantu last week ndabesere
lakini nkuiba nontu ba mheshimiwa tweteka ngayothe amutarime abora kwambia ikirwe amutarimbe ayingu bongorete nontu muri oyu rare stress nyago mama ingo wenge utekiona toro nontu ndaega nerenge bakuringa thimbo lakini nkuiba nontu ba mheshimiwa turera ndore ndio kazo kwa mheshimiwa nontu baigwa kiro yakwa akewa tuzi kwa turera mbiru kwa tubenjirene mheshimiwa kaje kaza buluti nyake barabo ndo ya nyana bona nya tori wa pete ko ko tutikeza bonda iboya oni pia ko ngwanto ante kiona ya weta no muntu tu ora akio ndo wakao wo kiona ngea weta nyana bo abo aturi batithite ikeno kio becokire mporo abori nkatho kumane thithere kiao bakwa babuthitie rambe kithumba ni barimi kumba kwitha bakira mbile kuibo gapio mweci kinya no ntubwa kuya itura riri yetu tututetheria mbiro ya turemerete pio turikitwo tombirwo buru tubuthitie rambe ntikwa itavari wo ithatu na twaremerwa pio rari nyetu kulunga ngetu mwiri atwana tutibwo tugomba witethia ringi lakini ngotokia nkatho no tuba mwesi no tuba turira mbiro bwana mporo tukuiboega pio no tuba ngogenjera ro tuitira ndene nye matura yetu mama ntiti narare weta nduno tuba mwathani rware utumbane tukumbanirwa mama kurirwa mbiro batu na twinye tuture atori tukwa tuguretwe muno tukuiboa no tuba wendi bwega kaina mutharime sana ibwega na mote MP onge yao okomba kwina mamwanka masinani akaya kuriraniria na bautu ibwege mheshimiwa batu twako watambaru kabisa kwira mheshimiwa ibwega no tuba murigo yoyo aturemerete lakini onto bunde boya no tuba sababu no to yonde ya umpeka ke murungu itosokia nkatho nya no tuba mbiru wa torera na tuwe ibwega no tuba torikana no turokiria murigo yo no tuba ndeba tuba ikwinya bonkorone sio baganeri kuthai tukuibwega no to mheshimiwa mporo na rekirokero ya family nyuma ya umurombo tethio na njira nyingi na ruare o tweteka na ituwiritwe na itukuibo bwega no tuba tweteka oku mheshimiwa wamo na family yetu iko tuwiritwe igitarira umbo twirotete bwa tukona ndene ya nje kumanya na wewe Kurabori na rombete atongore gwiche benna jaja buruna kwithira bete bianto baba te wichiomba hii ploti ni 6 points point 6 peke yake na wale auctioneer walikuwa kuuza hii samba kwa sababu ya 125,000 wauze kwa hii mama na huyu mama ana mahali pengine pa kwenda lakini niliposikia kilio ya huyu mama ndio nikaamua leo siku ya mandi nikuje hapa nilipe hii pesa ndio huyu mama apate usingizi. Ndivyo naambia viongozi wenzangu ambaye wako kule national wawachana mambo ya 2 tamu ama 1 tamu waenda masinani kwa mwananchi mahali atabika. Unaona? Because ukisema 2 tamu leo ama usema 1 tamu leo na bado watu wanaenda wakitabika hakuna usaidizi wowote. Ndivyo mpono mtu anasema kwamba nitaendelea kusaidia watu na chama yetu ya Nopeu na musikize chama yetu ya Nopeu National Ordinary People Empowerment Union sio chama ya town sio chama ya city hii ni chama ya mashinani kwa mwananchi wa kawaida kama huku hadi tuko saizi. Nkiripotera Meru TV kumatia ni betanda msimuturia wa Dhirinja Adams na Martin Kome Makasi urani MC wa Nkwene na wite ya Meru ni bakwata ambaru thirikari nene ya Rais William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki na ntumwana mo Kindiki ari thirikari nkuluki Makasi awite thirikari kana Profesa Kithure Kindiki akakwebelo kiri thirikari ya munini wa Rais a Meru amona atongori ba Meru bakawatanira na barike kuwata ambaru Rais William Ruto. Nawe Martin Kome Makasi MCA wa Nkwene na kinya uria ni mukariri wa banjeti mbungene ya Meru akiaria na metha ya nteto ya Meru TV na ugite boja atongeria ba county eje o amwe na ringi kura ba county eje bakaritie thirikari ya William Ruto nontu ba Profesa Kithure Kindiki na kuga Profesa Kithure Kindiki agaitwa thirikari ne nyabo bakethira bakiumagara utu twi
thirikari na nontu kwi muntu wetu thirikari ni ora tukinyira tawe Professor Kithure Kindiki na ituigwete ndarikia aru kungi na kungi na arabo Nyanza tukaigwa Boburu bakiuga ngaginya gitikiu bakwenda utu tena mantu ya maingi tukarite thirikari na tukaritie mwana ora twino wetu Miru na gwa tuika kugakinya extent ya ethera tuoketha running mate wa president utu tumbokara thirikari-ini tutumbokara kuno tutike tukethera tukaritie katwateka nangi na atumba ku interest chetu ciumbokarua no tugitike deputy president gitike kinene ikio giti namba 2 ndene ya Kenya na thai tu namba 2 ndene ya Kenya tutumba gutwe namba 2 tuikwo namba ingi tutienda Nkuruki MCA ujo noritia Meru gwitana mbere kugwatira thirikari iji na kuga imwe ya mirandi yambiritie kuriuka na gukinyaja kaunti ya Meru nontu bamutongeria ujo itukuga antu betu tukarieni Professor tukarieni Kindiki nontu ara akuwe na atwe kwaria manwe muntu uri akuwe na atwe nwe namba 2 ndene thirikari ko turi akuwe na we itukuga interest yetu ira nyingi che kitandfo manzo moja ro kuga ta barabara kuthonde kwa nduo kare njikuma moya promise ira tu ina itugutikie gakinyanira na barabara ya kuthonde kwa ndagachenithi manzo ja mwingu itikia ketha ate atu na muntu uju namba 2 manzo ya tumba kutha yakiombike kandene ya Miru ko wai wire kwero gakwe gatuteja Miru na barabara ya Miru ikuthithwa bypass iri kuthithwa ndene Miru ketha tuori kuma antu ja mwingu etiketa lai jatindi thira ya kiombeka na mantu ya ri ya kithithika guntu kungi so gitike wigija na nyana na maendeleo na igija na nya kine nyene na muno gutethia antu betu ba Miru so atukuwa batwe tukarite Professor Kithure Kindiki na watuika wakagaragaru au kinya tukagaragara ni aria kirikiria mutongeria ujo augite ni bagwatanirite jatongeria Miru gukaria thirikari indi Professor Kithure Kindiki eberwa gitine kiu bakagwatanira atongeria baba na akari na bethire bakiumagaruka thirikari-ini iu uturariro kuona atongeria betu ba Miru tukarinde tukaria turi amwe na tweta micemano tugeta turi amwe na tukaria ruga emwe na ou no tukaria ruga emwe gwatuika Professor omba gwitwo gitine kiu tukaria ruga emwe ou tukwaria tuga batwe tutukarau tugwitangi nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Ibade fagituma na mwekoromo kuma kirwiru wodi ya Marimanti na kuromba antu bawendi bubuya na tongorio kotedhere mukorowe kuona utungata boni nyuma yawe kana boni nyuma ya mpio yawe kureka kuruta ngwe estakanga ya wete mukorowe diretari na dhina ya mpio kuma mwaka yangiri yele na yeli na nende mukuru wawe eta sibitare yele kiumyo kudhambwa dharike kangai na urani na wana banana na kuangaika bonene nontu bwangarama cia sibitare nkuluki na wete aribawe batano basi arire musijwawe na bamutirana na tukumenya na arabe trenendi na kuromba antu bawendi bubuya na atongore kumutetheri na mbesa cia sibitare bya kuria na kinya bisi nikenda kunisia murioyo mwandiki wetu wa Nteto Ndagera Waiguna nowe nasio nonto atekira ndiwete ndesio ndichi mboru ende wiko tega vya utetheru nyamu sibitari akaona ntu ombo tetheka no kitabungia no athambuchika kitabungia tetheka Yesta kanga iwa mutugi jabari mwekoro wana banana kuma ntore ya kerero tore magwandi ya Marimanti uraebu merete koreria ngoru kuma nenoke bomurumirite nyuma ya mukoro wake kugwata indwari ya mpiko kuma mwanka wa ngiri chere na chere maisha makwa kulingana na nkona ngendete ntiko ndina maisha mega nontu unkinyitie mukuru nyongo surika na antienda bya kuria na antienda bisi kuria gwake atire ile bya monda aria ile bya kuma ndukani ndire tayiro mwanka wa ngiri sire na sire awatu mulimo mpiro athijaga atumwa Meru awatumwa Meru watukana na kadenjo ekiro mubira enda athijaga kwa mweri biumia ntugo siere kwa kiumia thia ntugo siere njumaina na njuma
agakanga yakiuga mukoro wake athijaga cibitari Meru ntugo ciiri wa kiumia kuthamua mpigo gintu kimwangakitie miankeni yonthe mwankira thaino kiaga bwa kurutha ari utie muntu atethagiria atatu indi manka dikansani nkaromba kotherwa kana muntu uroko wendi wegora kamurwa kiaga kamurume ngarama katinio nyunti yankarimia no tindendire munda ndendire munda gwathira gwatigara turu wake au no tige ndina tatiga ndwari ino kanga inatigirite bojo na ribake batano barabaringire kathaka monkere mundi atamenya kaithura batire moyo kana bari moyo inde bokire mabaire barata cukuru bangi na babaratigo bacukumite kanga yatamenya kaithura bagatobora nontu gutire kiana kigoko barira bisi arabu wo wangi na bari basiarite amuti na bunyo ndi nabo tugurikagira nanti mama thoma na kuria baya na bana ba skulu lakini bairi batere baba skulu baire umwe form 3 aleta form 4 ronge form 2 aleta form 3 ide na yede akwayo watukinyongo chulika bisi nyukorea atukiba kwenga tomono na watuka batifumira kwenga takora bona bagesi tina ya bisi ebe bakabata abatere ntikwiri ko beno ntibaururire mate ndiko seri barwa ntiye kaibonia ka batona agakanga inogete yakoria yake na baba kiumanagia na koringa mabuti rakiumite akarionga na ntura kuroma na kiome pe bakarara na yura okiande na buno nkaro bata tu nikoromba murungu tunkona murungu no ntethagia no tubambere ni ondiro ndianga tumetara ndo tukonikira ngo tuma gitara na tuma tora nkalinkendia kamusere bya kuria nkaganyira nkendia nkagura bya kuria na nkarumia ubangi mbarera nga ono ntubakoringi buti ndimo batukomaruka na oto kaito karimie na ningatuma taro nkagura mukuru ya kuria batete bali ndio ikubagana kagaora nkagura mukuru mukebe ya munge bya kuria musere kamusere yako tena ntugo ya kuria kaita ka kurimia agutie ba mbati ya una kanoka diko musore ndia kurumia kanya bukangana bukare twara goro no goro yani twara tutugu imwe tende ogurokere tutiare genturokere akino goro tukaruga no tukaruga mukebe ati no rokere tio no goro turarara ne uri turara ne ura ya twagite pe turara nare na kiria na baire barabatigere bakethi jaga cukuru kanga yakiuga banenkagira weregero rokere na njira ko bacamukire roje rothari bakanywa na kinya akiuga kumane no kebo ake mwana kaya kwaja bacamukagire mete ya kithaka bakanywa no twationa mbeca jako baira cibitare ya kwe cukuru mbathi ya cukuru na kuba karu kere nkabatagera roje nkaberi banyu na banyu bo mereti bali beba kanire bai cukuru bakale bebya cukuru barugagiro na pengine na bai cukuru bakale cukuru bakararira bi to mwana makuthi cibitari ndentu ntaira mwana cibitari onto bambi bakwaga aito chamuka ya miringa pera tokanya ndakiro manto bawendi bwaga wa mwana tongoria kwebumire kumutetheria wona kethura mukuru wake akagwata utungata wa mwana nare na baba thomene kendo bagucoke wirigiro bwake wa mwana bwana baba mbere temkuona muringo akaona samarima kana kaona ntu bagwendi bwega abantethere bakandira na busukuru arabu na mukuru rimwe ndene bya kure bya kethi na muno ntutikona mbere se kumugurira ndwari ni atikoreka kinya mama kinya gwati kuma arara otuga rugu ona gakura gitikena thina muno na kana ndemetie kuri mena ku no ka iremina orire mwathiri bira omire otiege ntokiriku kira mbere girite ende no tetho kumane na abu kende babu ntethie iwo nkorombo tethi wo babu wakwa na kana Susani mundu mwera na ndirikane na kana mucomba marigu na ndirikane no tutwe gona tethetie na baingi muno na kana muthomi njoki nagere bakumbika antethie gitabungi anabuba kwa kyoto yako gicoke ontindarete kubathomithia lakini kona tabakaria tabare mero kabisa no tubathie ni cio ndikurukiri na tiga tharaka nithi teta tharaka bonka na romba kinya wabuba kumatigane kana meru kwa nyuma nje meru tharaka bagere bakumbika bantethie anabuba kwa barikina bambona kana bakakinya kiroto kyao kya barotete kona bakarabweka kumantara cha tharaka rietoka mbetandagara waiguna na riboti endagara waiguna nietukira katanta kirinteto sietu goro buruaren kada cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Miru TV goro ngakwendera kaita kathongi bitawatiri mbabu na mwana neile wa mathithio ni Paul Gujire.